anakna telu opu pulo gatu opu gadak opu tongkonan natuhami ima opu pulo gatu anakna dua Raja Sidupang dua do opu Romodi natuhami ima Raja Sidupang dua anakna dua ima Parsonaha do opu Sosuharon Omar Raja Parsonaha nanakot tu luba binasa anak ni Parsonaha opat opu Manaji opu Ritop Guru Lumia Raja Uluan natuhami ima Guru Lumiap anak ni Guru Lumiap onom Marhekter Mangorohon Raja Lela opu Dolung Malitang opu Anggaraja natuhami ima Raja Malitang anak ni Raja Malitang dua Raja Tading Raja Langit Raja Tading ma nagumo barhon dahang goparan ni dainang nata padu bahala ibaga sa tikyon Raja Langit ima natuhami nak sonari pe patorangon ni dahang ma jujur ngolu ni dainang nataholong yon las disima pabon natong tarobon ni mulai sian opung Raja Tading Raja Langit mau lihat mah di Opasong ulo pekan itu sama manami do inanami ugutan nami mah pasuzor hon tarombo nau dijahani ang iduli nami nakaling imanang Chef Raja Siagian satu Raja Langit jadi sonare ubuat mah jujur ngolu kompartu pasar rumah tua ni nangon mulai sinupungan di Raja Langit Siagian nah kumopar kami sian upung naupat lima upung Raja Langit Siagian namar ripehon buru ni rajai buru pane sian lubaruhat jala di basa-basa Tuhan di upung namion yan akon nasida lima upung tahan busi Siagian ripena buru ni rajai buru pane siang galung upung pusing mangalapat Siagian ripena buru nirajai buru naibaho sian janji upung nami julat Siagian ripena buru nirajai buru si mausau sian butatano jadi upung namion ima sian silima halak yang akona kening dua buru ima burun na buru nami taram buru Siagian marhamulion mai tumakasi terus na dua hon na buru niu punamion anna buru Siagian marhamulian maon tumarga berdiri opung namion namar goar tahan busi Siagian onma naguma perhami di basa-basa hon Tuhan do di opung namion tulu anak rohot obat buru na tolu ima namar goar mangiti Raja Siagian ripena buru ni rajai buru talihoran ripin Siagian ripena nama alak buru ni rajai ripena buru siturus buka Siagian mangalak buru ni rajai buru hudabea dohot obat buru namar goar permanuan buru Siagian marhamulian tumarga hudabea Mursia buru Siagian marhamulian tu Tanjung naitang buru Siagian marhamulian tu amang buru nami Tambunan jala goparan ni amang buru namion rodo di uleonon mandar buru Siagian marhamulian tong tu marga Tambunan ope rodo goparan ni na buru namion
Tiamin buru siagian marhamulian kusiturus pane ope rodo tubunina buru namion. Lagu mau parhami anak ni punami ima damang persinuan mangike raja siagian nahinan mangalak buru ni rajai buru tarihoran ima nama gor tukunda buru tarihoran ima nama saur matua ina namion nataka dormi di opasolong. Goparan ni damang dohot ainang ima obat. Dua anak dua buru nunga sude hot ribe anak na markuar kisar siagian ausat diri mengalak buru nirajai buru sikurus di basa-basa hon Tuhan dihani anak dua buru toru nunga marpahupu sian buru obat harap anak na muse anak nasi nomor 2 ima angkiku rangit siagian nama ngalak buru ni rajai buru manurung manang opu olit di basa-basa Tuhan dinasida 5 anak dohot dulu buru jalanunga marpahupu sian buru sahalak di basa-basa Tuhan dinasida 5 buru kedua hon buru 2 halak 5 ibotonami patarulina buru siagian marhamulian maon tu lainami marga damanik di basa-basa hon Tuhan dinasida 5 buru jalanunga marpahupu ibotonami on sada napa 2 hon ibotonami ima nurhaida buru situru buru siagian marhamulian tu lainami marga siturus di basa-basa hon Tuhan tu nasida 2 anak dohot 2 buru jalanunga marpahumpu sian anak 2 halak sian buru sahalak lainamion iwotonamion jadi koparan ni dainang naung sorma tuon songonon ma budangna anak doho permain obat halak buru dohot hela obat halak pahupu anak 10 tulu halak pahupu buru sia halak pahupu ni anak 5 halak pahupu ni buru obat halak jadi bunguma sude koparan ning dainan nang sauma tuon 2 buru sia halak songon lima akan salah paham mau jadi pahupu ni anak nah maksudnya son manono 5 halak jadi pahupu ni buru pahupu ni buru nini obat halak jadi sehari ini obat kasami bahwa puni anak manang nanono 5 halak nini 5 halak bahwa puni buru manang nono obat halak jadi pengumah sudah koparan di dainangon 20 sia halak so ini mah bahasa kami amang inang justru ngolu ni dainang putih mulai serta digodang dilulut atau rok hita namar hamarangi koparan ni raja siagian tingkat do hita masih tukul-tukulan ido hita namar hamarangi ada sawotik di pertarobotai nakaningani mungkin damang nahulang dok jadi bupati kos sawotik secara khusus mau dung turun opukta tuh bicara tuh pinasa ima raja personaha anak ni raja personaha di damang nakaningani opat mungkin hulang dok 5 hita anak ni guru raja personaha 2 maburu anak na perjolo ima guru manaji napa 2 hon opurito napa 3 hon guru lumiak napa 4 hon raja uluan napa 5 hon raja malugun au masa diri ma pinoparni jadi buru dihami di personaha 2 napa jolo na buru pinahuta mo tu hititano tumarka na beban napa 2 hon namar gua masih tauli pinahuta mo tu habicaran ima tu raja namang buru marga nai borho ima taringot itarbote damang mungkin na orang dodo damang
5 hita pinopar ni Raja Pasonahan na turut-tulu babinasa. 5 maanak 2 maburu. Jala au may na palima huni pinopar na Raja Malogon marhuta maon di Nabajori. Jadi mulai ati mak dihita na madongat tubuh na mas tukul-tukulan taringot di pertaboy. Mulai ati madama. Jadi tohodo seorang tanggal sekian. jadi ala taruh bonak kaning perjulu. Jadi hupotong sian awal. Jadi namang uduti sian opung na Tuhan nak kita. Jadi minta maaf mahami amang. Jadi sonari hupatak kesma tutu sonan dokon ni damang na kaning. Ia day nangon tubuh maon di tahun 1970 jala marhamulia maon tahun 1950 jadi day nangon madua maon dari hari Jumat tanggal 27 Januari 2020 pukul 10 siang wib di pasar madua uni day nangon rodo pakubas ni Huria amang pandeta doho amang guru Huria doho amang situa jala di bagasan tangyang minasida doho tangyang tasudi nape amang pemuda ni Huria nama buat tangyang kira tangyang ta doho ang tadi sudi dung sidung ditanyakon amang pendeta day nangon tos mahosana amin namangi nunga tososan day nangon jadi ikhlas do kami khususnya paborhaton day nangon tuzulun itu hatta mau lihat mamang ima tambahan soni mak
doakan mohon nami nasa bola bola gawe Idoknya tangan tulang rumah jumulu alai ala di soto amuna dengan sama-sama sebagai tunggu sama-sama jadi mari mantap pada teman buat kita tuh logo market sih harus satu dong di Mindanao puas atau kita gabi masalah oras maka tadi kita Sabi, gabi tu lah jadi mulai kita selalu dia dari Gano pernah matanya di buah rodo kami tulang marga sia bicara atau pinasa sekitar Raja yang nami gabi rodo kami membuat sikap ni amin tweet ima dua ni beberi nami doa mana ni boras pilih maki bahu sama pilih maki nami luju maka kasalo di pasar mau dua ni beberi nami doa kami mengadu alai dihamui nami asulah pedi tohoro sampai dua bebe kami alai sirang dia toto sahali doho kami marmabot roha asibasi itu saat matangnya nami saat pasu nami pergi dia pasal dua Tuhan selalu enak itu bagian yang di rumah bagian doho yang sopo nunga kami beberi la sudah dia mahamu pernah laut sasa zulma satu berarti nunga saya orang saya kaboras pik soni saya pas pasatan saya mati panggawi sama ditolongin kami tua amat dari bataran tua orang kami orang kami dengan rumah butima saya Tuhanmu beri nami marga kreator jadi tanya mahamu aman bro Bahuliate mai di batana besai nama muluti di bagasan hari Bason saat tahun 2027. Agia ma tu tahun nania nabi nalumeho ni di batana di tonga-tonga di mulut tegadu. Gebe tahun para semirah no di masjid selalu dan di dagingon nang di bartok di otak. Lah kita ya man bro di besar madua ni ibu tokol. Rodo kami tulang muna gula muna ima dinalaho pasahaton berbibir berkiti boras bermetode tanyang nami moto mata mertua di mata asabir metopoki baul-baul batutu nang panalongan biar tondimuna saluhuna kebani wotokon tibuk-tibuk atau nam akadalan ni panamotan betul agia mana di kotua mana di kosana bor di amuna salu mas to dia na tor di muna tu dauli na di kan di sepas-pas orang di mata asa di ko batu ni roma hedeng mai tu batu di sopo nunga gawe ibo to konda tua muna on tang yang nam yang katolang muna uga biang kamu akan apa betul di sakop beda dokter di muna mai di pasu-pasu di mata asang kia atau lam tambah kelas nerohan kita matokan di pergulung muna asa sasa disuruh masa apa tuh di 13 rumah masa kami panggabian pertarasani apong sama kita ini mangulu jada salah boleh memahami cakok